35. put manifestacija Berbanski dan i održana je u Horgošu proteklog vikenda. Manifestacija je počela u petak otvaranjem izložbe poljoprivrednih proizvoda u Domu kulture na kojoj su proizvođači predstavili plodove ovogodišnje berbe. U subotu u Železničkoj ulici na okupu su bile brojne ekipe kulinara koje su se takmičile u kuvanju paprikaša, ali za druženje su se pripremali i drugi specijaliteti. Bogata je bila i vašarska ponuda, također i ponuda gastronomskih specijaliteta. Berbanski dani su uvek prilika da proizvođači sumiraju učinak u vinogradima, voćnjacima i drugim vidovima proizvodnje. Za vinare ova sezona bio srednja dobra, jer u Horgošu od sredine maja do kraja avgusta padao samo 46 do 56 litara vode. Ta voda je previše malo za proizvodnju grožđa, kvalitetnog grožđa, jer treba znati za fotosintezu je potrebna i voda. Za proizvodnju šećera potrebna je i voda, a ove velike temperature iznad 32-34 stepeni u vinovoj lozi se zaustavlja proizvodnja šećera i loza umjesto šećera počne da proizvodi skrob, da sačuva svoju lozu, da sačuva svoj životni vek za sljedeće godine. A ove godine imali smo i čak 38, 39, 40, 42 i smo merili u Horgoškom vinogorju. Mislim da ova srednja dobra godina utiče i zbog toga što prošle godine nisu tako formirani pupoljci za grožđe i nažalost ni ove godine neće da se formiraju tako pupoljci kako bi trebalo da budu formirani. I sljedeća godina, praktično treća godina, nadamo se da neće biti ova velika suša, ali svi kažu da će biti isto ovako bez padavina kao ova prethodna dve godine. I koliko je rodilo ove godine i kakva je cena grožđa, kako će biti vino? Rodnost je bio kod nekih sorata 25-30% manje nego prošle godine. Kod nekih sorata je to bio tu negdje oko 5% do 10%. Ove godine nešto slabija godina i za pčelare, a i za poljoprivrednike i za voćare, mogu reći, jer suša, što je najveća problem ove godine, utiče i na pčele, i na voće, i na sve poljoprivredne stvari. Tako da med ove godine nešto slabije bilo prihod, ali mi možemo biti zadovoljni zato što ja uvek kažem da čovjek mora da bude zadovoljan sa onom što dobije, jer džabe mi hoćemo mnogo ako priroda ne daje. Tako da sa obzirom da su i pčele bile ove godine nešto slabije od prethodnih zbog izimljavanja, zima nije bila toliko jaka i to utiče na pčele isto. Tako da sve ukupno kad gledamo možemo biti i sa ovom manjom prihodom zadovoljni. Učesnici kulturnog programa i vitezovi vina priredili su defile pre nastupa na pozornici kraj Doma kulture pred gostima i brojnom publikom. Horgošanima su u goste došli ansambli kulturno-umetničkih društava iz okoline, bilo je i sportskih takmičenja u parku Bara i Berbanska olimpijada u dvorištu mesne zajednice, u dvorištu igraonice, radionice za decu u znaku berbe. Na druženje uz kotliće i druge gurmanluke, Horgošanima su u gostima bili prijatelji i pobratimi iz mesta iz naše zemlje i Mađarske. Eto, Bog da se pogledao, lepo je vreme, imamo tu puno prijatelja, kao vidi se da je svi dobre volje, imamo pobratima iz Mađarske, iz Republike Srpske, sa Kosova i svi kuvaju peku i svi su neke dobre volje, znači da je dobro sve. Prvi put smo u Horgošu, imamo zaista dobru saradnju sa Horgošom, sa svim lovačkim udruženjima, sa građanima Horgoša
Želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu koje je zaista sjajno. Ovdje u Horgošu se zaista osjećamo i mi domaćinski, kao što su i domaćini to priredili. Horgoš je zaista jedna divna mjesna zajednica koja pruža zaista mnogo stvari za saradnju. Odlučili smo se da zajedno sa našom opštinom da se povežemo sa Kanjižom i Horgošom i ako Bog da se zbratimimo.